همین کامنتار مینویسی آخه اما حقارت شما چی فایده میگیرین اونم تو حقارت مینویسی من میگیرم یک کنوک خطی و دلیتش میکنه میره و اونم قدر وقتی که صرف میکنی من حقارت میکنی همون قبه فایده میره با هم گناه میگیری بخته چی قیق حقارت میکنی یگون گپ داره یگون نفهموی یگون چی هستی زنگ زنین در تلفن من گاو زنین این ازور رحمت الله پدر و مادرش رحمت کنین میروز یا برادر زنگ زد گفت اسماعیل ما همه ویدیوی تو را تماشا میکنیم چون там видеои последни времеят мо да маъқул нестае гуфтам кадомаш имина гуфт на дар бораи подар гав задеси дар бораи гандумдарав гав задеси дар бораи мактаб нохриди хеле хеле ҳамин чизоро накун мен бародар қабул гапи шумо ним хиба оромӣ гуфта меша фаҳмонда мешава ку на ҳақорат кардавай на ҳеҷ ёхи баъзед медурен дар ҳамин комментаре ҳақорату ҳақорат ҳақорату ҳақорат ба чӣ мегирен чӣ фоида мегирен ҳама ҳақорат охӣ